ike lapang orang ba chnong saiden nin kasngi ulapli pai ba no ya kawe ke jingking ya kjan ka balashna halat yosir ka bahap ha uput usam jong chnong saiden ya kate ke jingking ya kjat lapan mang pisa da ka dor ba chnong saiden ha ka jinglut ka balakot silak tangka ya ka ne ke jingking ya kjat late karpang ban bansuk ki pai ba nong song snong khamtam ye ki khna school ki bha banyai banyeng langba kate ka banta ka baha banyai na jrong ka wa umperli ka baksam langba ya ka chnong saiden ha ka dong lat yosir nalor uba ike lapang orang ba snong la sakilang daga jinge don rangkat uba EJ martong usket rishnong harangkat kirkhot ka executive committee lembat kinong song snong to hade gasi i pau ga jus bel bagila wa ba pedep ga de jiki ya jak de bu mutswa ga de ha isna de gisi mure butak ni la no ku de bolo tinga pudbaston ba ga de jiki gila nila anglut aslam ba agade gadong bat ka wei ka bagi kwa kalang ba ikwa hi ladang imyo na ka fon sarkar baklaru lagi skip ka baklaru lo bagi persang baklang di kon lo no bangin le ke ka babha da ju bakam khatam ko no bat ka de pon ni smo nak sibut bat ni supplement bakalong di ku ka kedok na pata ka de ka dong ini nampak lagi kena, oh PE ke dekat mah kalau safety nampak lagi, but kalau kita kerja ke bersau, nampak lagi no, tong kita khatam nampak lagi kena kelung kita bayar jambak ni, kita pun kita hab banyak school lang ni, kemudian dah kepada tu kerja kita kalau kalau safety nampak lagi. Thank you so much, खूब बेसी बुत